ya me sanso ejira Canada ho ana che se enne nsem bebre na the cover free Canada e de baye on se Ghana for ma na se memo an bebre ho adesua no e wo se ye koto aso e wo eye abrochimemu inti bebre na e wo Canada e bi suasua ade na che se wo mo ko penim de e de aka mo de ho na che se student ni bebre e wo Canada memo na o ma kosa na wo se wo mo pe ba bia wo mo de o muti beto anaso o masom bedu o mo on se eye abroche so ye maamefo bebre e di kan e ko inti bebre na bobra che se wo mo sisi ada na se wo ma toto adan ya wo mo di bi e high eye sa esukufo se ne o ma di sua no ebe koso na we ye nua baba ko ye student e wo Canada memo dia betu dem se o ye medical student wo dia betu dwa se sebe maamefo na wo manya dan kakra na wo de high eye sukufo no o mo mene etse wo mo sure ma konfu pa wo mo bre enchiremu ne nyina ne se obi e de ne dan maamefo mpanifo de o mo dan ha wo abrochire a sebe uja wa nan kra na efie wura bebom konkonkonkonkom enframa na se sent na free washroom ho ba na no odin enti student each lesem edan na ye dia ha mo enu kwan se wonu aduane ntoatoa so ebia wa fi school aba wo pendo bi kakra bia da bi ti se Saturday pe na wo kwan se wo de silver esija so eye chiches unu kwan se the other days no wo de silver besija so sanso na Saturday pe na wo kwan se wo siniema de hataje se enhyeso na doso wo cheche ma se mema no de o montisa mema no kra de wo ko hai o mo dan na o mo cheches kwan obefa so elivu e wo kronim kwan obefa so afabas kwan obefa so usifoma wo be yanse wasifom kwan obefa so atwia obi osini ade no mema no wa botre pa entu ye Ghana ni abayo na se wa kokosua ade na se wo ko tena be ma no fie na se wa odo ho hihye be ma because of for ye good to you nti na so no da na che se wonni mani so ade ho nti a wodi tu kwan abayo de nasem edan vim lady ene eye TV personality for na omo wo Ghana ne se wo sro mo wo mo hwe no mo nka asem we emmom na ekoso e wo Canada memu pa mayen ko fa abayo no nkasa na num nsem emra eno na me ye video bi but me do me comment section and obi prompt me and am see me bi. The problem is Ghana for me from penny for na mo wa hanoma mo de mo dan rent students no enema mo di students no and America about the fact that say we moving from Ghana to Hano I buy you be more treaty one doesn't mean when you give your rooms out for rent I also did the same maltreatment any panel. Can you believe so what the dire rent will be over 700 Canadian dollars every month? Now what I trying to say nipa ni soap I will use no fragrance no it doesn't suit your own smell. Inti onsesa no koto udi ni bi as a starter. Woni ska odi school na back room ha. Afin so you to washroom on for perfume and spray ho. Woni say there are ventilators air absorbing smells. Ewo edan ni mu onsan spray mu. Enipa wadidi a bring it out end products. Why end products and smell good? What the name we say nyina eye nkwala no mu complain ya musu mu complain. What me ahihye days obi fanye aduane e wo fie. Say apart from Sunday wuntimi nya aduane at any time. Na nipa ne complain ya. Musi nipa ne nye ma mempanyimfo e mema no kra anye sa. Mo say e mema ni take advantage of a man. Be ma bie ni ho obeye wo sa. Quarantine be me fear ono na be cho say why your SIM card or chill the way obefa bus chese omu wa abotrema wankasa advantage be no be take ewo wo obaso una wonim the mission and purpose with the movie back country asa wo de be adwuma na sa wo de be me masema wankasa problem but ye fa mema mema na ye far different boni we kwa say nyande mema na ye far good than no man mutimu ye din Ghana for me for more Canada mo dem direct mutimu ye din pa meboa yes it's true say wa hu ono kwambo kro ye boni wa hu se mutimu ye din pa yes I hope say video we e be ko viral ne vim lady ne mami poku ya some woman bi so Canada mami poku ya Kumasi mo be hu video we no maka bibi about it mutimu ye din she's right aden enuanum bi amaba foforo no ye pa mo cho samu kasa ya mo hwe mo kasa ye bi mo mo bie manu na Canada for maame for
ana Canada for maamefo omo ye man panimfo omo ye mpanimfo mabobra omo ye mpanimfo mbachichi kuro no ma enne abeso ye so entemu bie ma no akasa na Canada for ma enya Canada kwa na maamefo egu enya Canada kwa so ni abrochire enti nipa cross wa bana akotre obi fie no de instructions maw na ofi so wuntimi na woni su atu jina social media no so me Canada for maamefo na Canada for maamefo na Canada for maamefo asema meken minim se bi mu mpe ye mba ya asema betwa madapa up to you guys comment section no me bia to ho do obi ape bi obi abetimi abeka ade na motisa maamefo na ye beto wo mo ho no wo mo ba 21 22 ti said mo ma ba no nipa kro wo bobra no wato ni fie wo maje $800 no onfanko twa light bill ye nyina ye ba ne enu aduane once a week me nu aduane Sundays me to me tie abotre nu aduane nyina hye fridge mu because of light bill bi simi niama Saturdays ebi mo krasi wo mo niama anadwo no obi koto ni fie mo nim efie na ya no mo titi mo sa mo nim sika mo tua enti wo ba no obi di ni fie ma han no odi ni instructions ma na wontimi atu ada na ya mo ba ai other traps no ho mo koje wo mo dan na mo nwia mo ga ya ma me mo ga na fo ne dan ya na mo koje mo obi afa na asam ko Canada fo ma me fo so mo obi afa kana emfa na asam ko Canada fo empani fo so na de mo ye na nye ya na mo nya nipa ni bi teta mo chi wo social media no so mo ka bi ya mo ba ya mo kotra mo fie ana mo ba no no beto fie na otim mo ami fo mpani fo ni papa fo mpani fo a o ma bo mo bra mo tim wo ba no de instructions mawa utimi atu me kan sembi na me ka kire ekrom ha for Toronto Canada ha for na tie ni yi na moma ye nhwe yi moma ye nya hwe yi pa obi bia wa ba ha foforo you see Ghana ntete ye no eni ha abrabo enkokora utimu se enko ko nsam na wote no timu se it's a totally different world for Ghana ni awa krom ha me nim ha wo mote but it's a whole different world and asase foforo inti moma menka se minkyerem hwe enkrofa ba foforo na ye nuanu mu bi enye menko ebue omopono ama womo asembi a metete wo masum no che say enyan etan na bon me ka for efutuo se ne ebe ya hwe wote kromu ha watena kromu ache wankasa wonnim wuyem wo a wonye inti obi aba foforo no be ka kire o se ena anti wei maami wei a menua animuanim ho na menua ba bi ye bi eye me de pa animuanim ho na kananim enye obi a na be bia wo pronkora se bra meje 200 500 or even in people are comfortable but esan say say obi beda abonten obi be kwa koda ba bia se bi ontimi afford ntini wo menua jehana da ho keke no e de how e de abebre e de areho e na abre sankrofo no nti wa obi e wo krom ha no ne wo ba be kasa no be kan kire wo se because amama na nia me nso de den ye kan fa me ho menua no mo Ghana for ye hu njokora sa obi ti me bo asem che se eniama me wo safo me wanwa se nipa da se ni be boni tim se asem we meka to nipa we so na wo pa evidence ametimi asset nipa no app ama wankasa mo hu se asem we na mepa akere asem bia be preach say me yantete nsem wo ho ahun eburo nsem ya aburo nsam ne ma metimi repeat I will try my best my sister bi agi obi wo kromu ha na akola ketwa o menuano mo Canada for ye ho na efe o ema egu kromu ha ho omo ye busy ema egu kromu ha ho se empenfo a me type eda se odwen me